Hadu ku Arjakatra bijit kiai Pak Hendon. Siapa hai? Pak Hendon mungkin kau biang mah. Tang bakat tayar kamu loksu. Ada juga kita berikret kita tayar kamu lok. Galak bang berhei. Kekali kebapira, kebapinya, kampang kekali. Gomong epi kajingit ba kajing senya. Kajingit ba kajing senya to at. Namar ngahe ladang job lasay. Ngaong kadai karam ga ba piyaya nga. Bat kadai ka kamram ka jonga bada bakan satya karam ka jonghi. Karam ka jonga bakan sat kadai dikikam. Kibabahagi jonga bat kam tambe. Nak bantah kalau jong ki sam kun sam lagi jongi.